Shikli Rauni Jorawo Miss Photogenic Tai Chini Shamani Mr. Koloina Purno Mon Koloina Koina Chini Stage of Hanan Bagoi Taklai Bisine Mr. Koloi Saman Patau Bagoi 154 rival ma pandani sini ini sincere person sang manka justice rosno rika sini Narayan Koloi Jatara pal kaza bakhro de Narayan Koloi ni bagai belai kana bas kang thani please tesa bas kang bas okay Jatara pal kaza bakhro lagi Ciri sincere person ni sing shagat jafar lekya belai ka hambai bini future life ni bagai Ciri Mr. Narayan Koloi no belai ke hambai okay nice next photogenic miss by Mr. Photogenic salah kang ringnai na buroi salah buri dong ring din sinai beli okay oh ang ini request to naraka burinas kang ringnai miss Photogenic Semane Mr. Koloi Mr. Bishuana Angkoinai Miss Photogenic ni Shakata Zafar Fainani Bagai stage ang ringnai please come on stage Mr. Bishua okay nang na saglai sidi Miss Photogenic Jini Miss Photogenic ka 2022 ni Miss Sabung Tatau Miss Roslyn Koloi Jaba khorob lai na jatono Jotara pal ka jaba khorob lai de Jotan sila nai thau Hai aduba Bas kanga kisa bas kanga please kisa bas kanga thane Ciri camera person na koinai please moment na narang na ni bagai jotan se beri nai thau ni shogat manka belai ke hambai ciri Miss Photogenic tai ciri seman ni Mr. Koloi no pada iklai cung teluk lagi next gan mau finai dah gan finai now uro masadi do uro okay jadon jafa kharab la kisah please jafa kharab la okay good nice very nice next Mr. Photogenic Miss Bobita Koloina Angkoinai Assistant Cultural Secretary Miss Bobita Angkoinai Mr. Photogenic ni announcement khainani bagai please come on stage Miss Bobita nang numa saklai sinai please Mr. Photogenic ongkana sebab kana ke guest dok laiman Boyar Koloi belai hambai Sri Boyar no angkoinai kisah bas kanga thangoi cini Mr. Photogenic Boyar Koloi no bini boge tai bini trophy and bini prize money na zafarane bagai yang koinai Miss Bobita no abani ulo ang koinai second runner up selatas kang ring
ringnai beroi. Second runner up Mr. Beroi. Berinus kang ring lainai. Oke, sengleri ya, daktin painan isi sak lainai. Sini joraro belai kesep ka. Resam nai rok bang matongku. Ambagai angkoinai sini volunteer serana kisah dakti klai ready klai bagai. Belai ke hambai sini Miss Bobita no bohino. Miss Photogenic by Mr. Photogenic Man Kaseng. Abangka second runner up Koloi Sikla. Fadihaika Sintaba ring lainai sini stage Baram Kara Subut Koloino. Sintaba ring lainai Subut Koloino. Second runner up ni trophy Jafar bagai. Dakti Fadi Kisha please. Boleh lagi tong pakya. Nang na announce specially please. Uh, 154 Rai Balma Pandani. Rai Balma Pandani, second runner up Bongka, Bokul Koloi. Balai hambai ang bini tasya bas kang tadi please tasya bas kang. Oke, jatuh pal kata bakar udah please. Teluk lay bas kang agolai temu, tabang sini saya mani miss koloi na ang koi nai. Victoria na koinai please stage final bagai. Tai second runner up Mr. Koloni announcement tai Shokat Jafar na bagai. Seman ni Miss Koloi sini stage pai shok pai kya please announce kali di. Do sabai leksi bang tu tha. John to ni chalo nai tho to chai nai. Da sabai din nau sinai siba nai tho. Kenaya tho. Boyar kolai. Once again Boyar Koloi tini thai busuk janit langno. Boyar Koloi thai busuk janit langno. Second runner up of Mr. Koloi Boyar Koloi no Shokat Jafar itongo. Kisah dakti kle Jafar di. Aban ulo ang koinai sini first runner up Miss Koloi tai Mr. Koloi no Shokat Jafar ni bagai stage final ni bagai sini cultural secretary Mrs. Gangutri Srimati Gangutri please come on stage jatana pal ke jaba kharo mane bising dui bona lamsak lainai balai ke hambai Belagi hambai. Next, angkoinai sini Madam Gangutri no please biskang final bagai. Tai announce final bagai Mr. First Runner Up Sabongka. Please. Mr. Runner Up, First Runner Up. Sabongkna. Boyar mang dapat nih pak Maya Boyar mang mani Maya asal.
belai hambai ang koinai bini shoga tak Zafar ni bagai ang koinai volunteer sarana kisa tak ready khainai ni bagai kisa pas tanga thang de kisa nai thoka post raur de tabangka ang haina hai chini Mr. Montu Koloi Sengkrak ni member bunang koinai stage phaina bagai Mr. Montu Koloi ang koinai bono stage phaina bagai first runner up of Miss Koloi Padi jadi program ro bisa lengdi ungui tongo aipa nakar sano seng dakti no painan chesta khlainai please angno saklai sidin si sadak siu angka dakti no saklai sinai beri ni bumungo tamjaning kha Jenny Kolena first runner up ni bagai jatra pal ke sama krom laje angka koinai chini Sengkrak ni member Montu Kolena bini Soga Zafar ni bagai jatra pal ke sama krom laje please baki tabaka Miss Koloi by Mr. Koloi tablai audience runner sinai sabong tatau Mr. Koloi sabong tatau Mr. Koloi moko naisi ke negara sabong tatau joto si manfa khable prize ba sabana de tatau an basoi Miss Koloi by Mr. Koloi simisi bagi tongsiu tapono जों pandana painen dige thangla sinai so ang Koloi Youth Society ni president borom ganang Somrat Koloino tai ex president borom ganang Purno Mon Koloina ang koinai chini stage phanan bagai Miss Koloi by Mr. Koloino Zoro khlaisi जों Soga Zafar nai ambagai khorok nino no ang koinai Ani hayang kabla. Berono ini taklai di sini Mr. Koloi Sabang tatau Mr. Sanu Koloi jauh pal kita bakharote bas kang tangan bagi ang koinai and Miss na sama Miss Ek number. Sabang tatau Miss Koloi Ek number. Korang rok kosor pai kya nau sasi dua aja Ya, gimana say? ah one number bunglet maba now salara bung sanarak ma yaida Miss Chandini Koloi padi aiklai जों taklai di sini Mr. Koloi by Miss Koloi no जों manka sini presiden borom ganang Somrat Koloi ang bono koinai Mr. Koloi no bini Soga Zafar na bagai tai sini ex president Mr. Purno Mohon Koloi na koinai sini Miss Koloi no Soga Zafar na bagai ang koinai sini camera person ono koinai sini ojorana kisisa mukumunar nan bagai ang koinai sini ex president sarno kisa yang side of hanan bagai ayang photoshoot ungi tungo bobi tanang kisa ungko ultro fasidi hangga tabo sempro di masamung kisa na lene deui gan kisa rila naigrana bro Miss Koloi do Mr. Koloi musai de mano koiling na do rangna naigrana
Gan renai tabo seng masalai super duper rasa mongnok sat thepai rudi. Ega seng taklai je participation ni bagai seng participation kahaman ma bagai belai ke hambai sini jota sikla sikli rona aban bagai seng participation certificate bahai seng kaisa bagnai rona khoroksa no faide eglai seng sini sikli roni jorawo seng brano shogat jafari manon bagai ang jotoran hambai jafaro faide eglai seng brano participation bagna bagai ang koinai chini semani miskoloi victoria no participation kaisa certificate jotono ang rinani bagi koinai sini semani miss olono bus photo shoot oka kaisa photo shoot na de Xavier please kaisa photo shoot na de okay okay hambai chini youth society ni president ex president no faidi hai klaisem ta kisar bising masambung ni dikit thanglas nai oho ta kisar demand tu tong brono masari na kisar se masari nai okay yang tam rima bai masari sinai gan taman anglai ya yang tam kurang rabotong beli tam kurang rabotong beli kisah korang beli masa sekolah ada kisah sung na bo sung tai le zora na la ya tawa kha rasa mani bai